Bayabrok, Foltritok ni Bakarang, Tangi Kupurmang ang Norok Shaideman, Te Hor Ebake, Fire ni, Koita Kalardong, Norok Shaideman, Sini India o Shimia, for a worldwide viral ngai, Kaisa Bumang, Abonka, Vinod, Abo Saboni Bumang, Norok Shaideman, Hi, ang Norni Bayaf, Kokborok, amazing fact, Tininarok Amahaino, Belaino shocking, unbelievable. The incredible fact rongno shaimanaize, abo rongno nugoi, norongni makang, o video screen ni emoji haisi, engai mathang nai. Abage o video no, faithak jorake, nai tongdi. Teo channel o ketalngai tongkake, channel nobo subscribe klaire di. Fact number 1. Bayabrok, Norni Bisingo, Shabo Shabo, WWE, World Heavyweight Championship Suno, Nai, Tolawo, Comment Klaisadi, But Bayabrok, Norok Shaideman, O Suni Bumang, WWE, World Heavyweight Championship Yakoshakang, Ad Barsi Sensung Zakhine, I Bayabrok, Omo, Gabaino. O Suni Fast Bumang, WWF, World Heavyweight Championship Si, Tongmani, Abo, 1963 Nisimi, 1971 Jora, Tongka, Boni Porenke, 1971 no, World no Badriway, WWF Heavyweight Championship, Ngai Paika, Boni Porenke, Hainu, National Wrestling Alliance, Ebake, NWAO, Slaizagai Paika, Amaikeno, 1979 no Hinke, WWF, Boni Porenke, WWF Heavyweight Championship 1983 ke hainu hai WWF Championship Slaizak pika 2001 ni simi ke hainu Slaizagai undisputed WWE Championship engai pai pika boni forman ni porengke hainu WWE Championship razak pika 2013 ni simi tabok suk jorangke WWE World Heavyweight Championship nu razagai tongko. Fact number 2. Togbak ebake bad si amai kaisa mammals rong ni bisingo birei manu. Mammals mane besabanai animals rong no hinjago. Besabanai animals rong ni bisingo togbak simisi birei manu. Iba abrok omo gabainu. Tabok hingke baksa borok shanai. Mandarbu biriman bile rokinai. Baya brok angnorno shawanu se mandar ni abo birmani kelaya. Abo kaisa jam klaimanisi kelayu. Nungba aba haike hatai kusukni jam klaikanke nonobukisa birmani haike no nokjak nai. Fact number 3. Baya brok seng kebangkuk bororonu broiler ebake poultry tok bahanno salayu. Hayade but baya brok norok waisesu one chogui rok denaika je poultry tok ni bakrang tangi kopurmang rokinai. Okay norok one chogi afano kunoingya ang norok no sai khanari wano. Abongka normally tok bakrang ni color shanam jakmani kaini process tongo. Kaisangke light pigmentation by te kaisangke combination of pigment ebake structural colors by mane tok ni bakrango je keratin ebake melanin ni pigmentation tongo aboroksi tok bakrang ni color no sanamo but broiler tok ni bakrango le melanin ni pigmentation kerai aboni bagainu adult ni sorawo hinke broiler tok ni bakrang kupurmang no engai tongo. Fact number 4. Baya brok norok shaideman tei kesang ni shaipano tei kutungsi dakti borobo ebake aiso converting hinei I baya brok omo kebainu aboni reason singke hot water hinke evaporate ngai tongmani bagai boni mass kome oi tongo haike na abo dakti nu cold water ni saifano freeze ngai thango. Fact number 5. Ikonai di baya brok omo hinke solar flame boni mungke solar impulse 1 Switzerland rock amai plants namai paika je solar ni power baisi solenizer mane bo birei tong pro salni pohor boni oro nangma baisi abo charge sangai birei tong nai tabok hinke baksa borok sangai hinke wate ni jora rogo nokbar ni jora rogole abo bike solenaisa rock hinei I baya brok angnorno sawanu je a solar plane no Belaino massive capacity ni battery no lagai jak tongo abo waisa full charge rikhenu gadakma jora tongoi tongnai te salni pohorok manka kebo charge sangai tongoi tongnai. Fact number 6. English letter ni vowel symbol rognoto norok jotonu shai manna jeng jotonu pore laijak a e I o u no nu English letter ni paskan vowel hinjagai tongo but baya brok norok shaite man abstemious by facetious o kainisi amai English word je kaisa word wonu full paskan vowel tongo I baya brok omo kaisa belainu interesting fact. Fact number 7. 8 June 2010 no
kaisa movie release sengmani a movie ni menghengke paranormal activity o movie no completely produce khainani le only 10 lakh si rang nangu but bayabrok norok khanawi sok nai je movie no produce khainani to 10 lakh si rang nangu but o movie by rang azemani le 30,000 crore si I bayabrok asakino o movie I tengai thangka mane khaka mani sefanu belai no kebang I tengai thangka. Fact number 8 tabok 2020 sengjai ke quarantine mo tongoi tongu thik amo aikeno 1665 babu red flag ni bagai joto no quarantine mo ma tongjak but fact inke amo sije aproni quarantine mo Sir Isaac Newton gravity no abiskar khlayo aboni bagai no seng tabok space rogo thangai manu abagi ni bayabrok norokbu one sokti o quarantine rogo mangsasak invent kalainani tangai inke maybe quarantine is good for creative idea. Fact number 9 tabok je fact rogno angnorno sanai abo hinke kaisa motivational fact si abo no belai no inspire te motivate khalainai abagi bayabrok norok kahamke khanadi 1997 no amai situation puito faijak je Apple company ni stock no nung $1 by puito si fai nai manu mane aproni zorawo Apple company completely ke bankrupt ngai paijak but tabok ni zorawo hinkele Apple company kaisani asake value je 2 khan Facebook 7 khan Netflix tei 42 khan Twitter hai company no Apple company kaisano fai nai manu abagi ni bayabrok tabok ni je hai situation pano ngai tongtung abo always no amai ke tongoi tonglak nini life bahayeng nai abo nini present ni decision by si depend khlainai. Fact number 10 bayabrok norok shaideman hor ebake fire ni different color tongu hinai normally hor ni color kabang manu ngai manu abo ni flame ni substance by si depend khlayo but jeng temperature by ke fire ni color no divide khlai ke 600 to 800 degrees celsius onke hor ni color deep red ngai thango 1100 degrees celsius onke hor ni color orange blue ngai thango tei 2600 degrees celsius ni simi 3000 degrees celsius ni jorawo hinke hor ni color blue color si ngai thango norok nokana gas ni hor ni color blue color ngai tongmani aboni temperature 2600 degrees celsius ni simi 3000 degrees celsius jora ngmani bagaisi blue color ngai thango abo bol ni hor ni temperature ni sai belai no kabang temperature ngo amai ke hor ni color no nainu scientist rok sali temperature te atokri ni temperature rok no measurement khlayo. Fact number 11 tabok sik jora norok kabang ma bumung rok no nokana but je bumung tabok ni jorawo joto ni je trending go solai tongo abongka binod se but bayabrok norok shaideman tamongi obumung asake viral angka te coronavirus no puito meseni faika actually abo starting ka slap point mungtei kaisa comedy channel ni hoitesi 15 July boro kaisa video upload khayo why Indian comment section is garbage inai o video no borok binod tharo mungtei koraksa viewers ni comment no roast khlayo boni porekhe to toitema only India or Simia foreign country rogo puitosi binod bumang spread ngai tongsiu o bumang no amai ke viral ngai tongmani nugoi tabok hinge boni fake account belai no bangai tangka aboni bagai no o comment no originally shabo khalaika abono tabok phanusi shai maya ko haike no o binod foreign country rogo puitosi shogoi tongoisiu hambai babrok no o video no faithak jorake nai tongmani bagai norok tola comment khlaisadi o fact ni bisingo norok bu fact no jotoni sai kaham nangjaka tei norok salbrum no oma interesting fact video rok nainani muchuka ke o channel no subscribe khlaire di video no like khlai di tei ano video no joto tibrasa norobu share khlaire di norok no belai kino hambai.